Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kang Hesukristo. Aadi na kita han ikanapulo kag unom nga Domingo han katuigan. Ako Himarian Canyon, usa nga lector han St. James the Apostle Parish, Alberta, Leyte. Para hanyana ha gospel power ha waray-waray. Naghimang raw liwat Jesus sa ira hinlain nga pananglitan. Ang ginhadian han langit, sugad hintaw nga nagsabod, hinmaupay nga binhi ha iya uma. Usa ka gabi, han nangaturog naan nga tanan, kinadto ang kaaway, nga nagsabod hin mga liso, hin banwa, tampo han mga humay, ngan linakat hiya. Han pagtubo na han mga tanom, ngan pagtikang na panguhay, tinubo liwat ang mga banwa. Ang mga surugoon, kinadto han agaron, hin pagpakiana ha iya. Agaron, diri ba maupay nga binhi an iginsabwag mo ha imo uma? Diin mantikang ang mga banwa. Usa nga kaaway ang nagbuhat hini, binaton hiya. Nagpakiana hira ha iya, karuyag ba nimo nga panggabuton namon ang mga banwa? Binaton hiya. Ayaw. Kay bangin hapagabot niyo han mga banwa, mahiupod an iba nga humay. Babay iniyo nga tumubo an humay, ngan an banwa nga daahan pag-ani. Kay sisidngon ko nala an mga mag-arani. Gabuta anay niyo an mga banwa. Pamot ka niyo ngan sunuga. Katapos, tiruka an humay, ngan isulod haakon kamalig. Naghimang raw liwat Jesus sa ira, hinlain nga pananglitan. Ang ginhadian han langit, sugad hinliso hin mustasa. Kinukuha ini hin usa ka tawo, ngan iginpupugas sa iya uma. Amo ini ang gigutiayi han nga tanan nga liso. Kundi kung natubo na, nahihimo nga gidadakui, ngan nga tanan nga mga tanom. Nahihimo ini nga kahoy, nga napakada ang katamsihan, nga nagsasalag dida han iya mga sanga. Naghimang raw liwat Jesus sa ira, hinlain pa nga pananglitan. Ang ginhadian han langit, sugad hin patubo. Kinukuha ini hin babay, ngan igin mamasa, hausa katakos nga harina. Tubtub han pagtubo, han bugos nga minasa. Ginmamit Jesus, hin mga pananglitan, pagsumat hini nga tanan nga mga butang ha mga tao. Waray hiya, maghimang raw, hinbisan ano ha ira, nga diri pinaagi hin pananglitan. Ginbuhat niya ini, basin matuman, an iginsiring han manaragna. Magamit ako, hin mga pananglitan, kung magyayakan ako ha ira. Pagsusumatan ko hira, hin mga butang nga waray panira hibarui, tikang mahimuan kalibutan. Niyan, binaya Jesus han mga tao, ngan sinmakub hinbalay. Hinarani ha iya, an iya mga tinunan, nga nagsiring ha iya. Sumati daw kami, han kahulugan, han pananglitan, han mga banwa ha uma. Binaton Jesus, an anak han tao, amo an tao, nga nagpugas han maupay nga binhi. An kalibutan, amo an uma. An mga tao nga sakop han ginhadian, amo an maupay nga binhi. An mga tao nga sakop han yawa, amo an mga banwa. Ngan an yawa nga haw, amo an kaaway nga nagsabwag han mga banwa. An katapos han kalibutan, amo an pag-ani. Ngan an mga anghel, amo an mga mag-arani. Sugad nga gintitirok an mga banwa, ngan ginsusunog hakalayo. Amo man ini hakatapos han kalibutan. Magsusugo, an anak han tao han iya mga anghel. Ngan titirokon nira tikang han iya ginhadian, an nga tanan nga nakadarahig han mga tao, hin pakasala. Ngan an nga tanan nga magbuhat hin maraot. Ngan ilalabog hira, ngadto han naglalaga nga hudno.
Magtatangi sira didto ngan magliligot an ira mga ngipon. Niyan, masanag an mga tao han Dios, pareho han adlaw didto han ginhadian han amay nira. Sanglit pamati kun may ada niyo mga durunggan. Ang mga barasahon niya na nga Domingo, nagahatag hin kalamragan, dida han nagsasakit nga pakiana. Kun kay ano nga ang Dios, diri nagpupurga han tuna, tikang han karautan, nga nagbabarog han pagantos han kadaman. Ansyahan nga barasahon, nagpapasabot haaton, nga ang pagdominar han Dios, hangatanan, naghimo ha iya nga mapurohanon hangatanan. Naguhukom nga may kaluoy, nga nagtutugot han pagbasol han mga sala. Didahan parabola han ebanghelyo, kikit-on naton ini nga mga Diyoston nga hiyas, nga naisalin dida han pagkamailob, han tag-iya han urubusan. Diri hiya nagmamadali ha pagbawi han buhat han kaaway, nga sinulod, ngan magpalamot han iya urubusan. Maaram hiya han kaalam, han paghulat han husto nga panahon. Tungod kay ang trigo, ngan ang mga banwa, diri mapagkakaiba ha usag-usa, dida han ira batanon pa nga kahimtangan. Didto la han panyabon, han pag-ani, makikilala ang ira kalugaringon nga pagkilala. Ang trigo la ang nagpubunga, ang mga banwa nagpapabilin nga waray bunga. Ang madali ay nga pag-uway, han mga dulo, may peligro nga makadaot gihapon, han trigo, ngan mag-agaw hito han higayon nga magbunga. Salit, gintutugot han Dios ang mga paggabot han mga banwa, tungod kay karuyag niya nga kita, hatagan hinbugos kinabuhi nga mga higayon, nga maginhamtang ngan magbunga, para han ginhadian. Ang ikaduha nga barasahon, nagpapasiguro haaton, han Dios nun nga pabulig, habot nga hini nga mga pag-atake. Tungod kay ang Espiritu, nakanhi ha pag-ayop han aton kamaluya. Ginoo Jesus, pahalaruma an amon paglaom, ngan pagsarig ha kaburuton han Dios, dungan han amon padayon nga pag-atubang han misteryo han karautan, dinhi ha amon kinabuhi ngan ha kalibutan. Amen.